chibai ule voin October ni som pani sang ni le som ni pakhat ni lai ni nia National Unity Government NUG sarkar hroi tu tein mu chuan Military Council te hena hriat tir u tiang en na banner tar Kachin State Mongin Township Mohan Khua a mu ani pale kanggo kongpui inkara sipai motor inzui PRA 10 bomin firfiak sipai pariatan thi Sakain region pale kanggo kongpui inkar mel somnga paruk pelset chomyo khua pale kholam kalna a firfiak Military Council sipai motor inzui chu People's Revolution Army PRA 10 October ni som pani tailam darli le achan vevel khan bom hangin an beithuta firfiak sipai pariatan thi thu PRA lamin thu chuan siamani PRA lam thupang tu chuan kaini PRA battalion lia kuya za polin bom hangin kan baya firfiak sipai pariatan thia hliam pon omnol firfiak sipai ten antong pong ka awangin kaini lam sipai da chu an tolkir lea tuma hliam an omlo ti in PRA lama ku Japan chi chuan anin ka dan chungchang asoi chuwa kani Military Council sipai motor inzui chu KIA lamin bom hangin an bei KIA lam chuan Myanmar Military Council sipai ho motor inzui chu ni khata voi ni lai bom hangan bei thin thu an soya October ni som pakhat jinglamdar ko le chan vevel khan Phakan Township Duanban Base IB zani samkua pariat battalion sipai motor chu michina lama chu thlak lain KIA Brigade 2 battalion somhnia sipai 10 operation an naina lawa kholom khomseng yan khua thlan mola bom hangin an bei ti hria tani chuba ka KIA Brigade ni battalion som pakhat operation naina dombong kha khua le bayan ka taung tang rual check gate inkar tawar bula October ni som pani chomhalamdar som le chan vevel khan sipai motor inzui an bei thu hria tani ma se he inkana chuaka hian thi le hliam hriat thei ala nilawa firfiak sipai lam chuan force in lak belin malampan zelan tum thu hria tani karen ni GZ le Military Council sipai te in kapin sipai pangan thi Kaya State Phayu So Township thale khu a October ni som pakhat somadar som pakhat vel khan Military Council sipai tele karen ni GZ te inkara inkana chuaka firfiak sipai pangan thi thu hria tani thale khu a force tam tak che khol sipai te chu karen ni GZ ten an kapa firfiak sipai pangan ka hlum rualin karen ni sipai pathum te po an hliam thu da 74 media in atar langa karen ni sipai lam hnai pakhat chuan sipai te chu mel ruklama tangin bola khe sipai omnalama force ron ombel tumin ke inan ron kala sipai te chun tam khop mai zahni somnga tanga zathum inkar velan niang kaini lama mi pathuman hliama sipai lama chuan mi pangan thi thung tina soi karen ni GZ sipai lama in hliam mi pathum te chu andin mun alau thon om hle ti hria tania chung in hliam te chu an hnungzang lu le ke a silaya ka fuan nia thale khua bu dana chek in zong kang chheveka ma se mi puilama hliaman omlo thu hria tani Kaya State Military Council sipai te wangin February ni khatatanga vo in ni thlengin mi zale somni pani an thi to thu Progressive Karen ni People's Force lamin October ni som pakhat khan thu chuan siamani nan mawa General Administrator pani mungyo a police pani Mandalay le Mon State Administrator le Koktu dalan pani an vain mi paruk than ni Magwe region Nanmau Township General Administrator pani chu October ni som pakhat zan khan ka hluman nia Nanmau khua check gate bula kapin an pani in an thi thu hria tani Mandalay Chiamya Taji Township chunga cheng Military Council report pe tu nia hriat awmu apo Dokong Rangers Mandalay DRM Pol 10 nimin October ni som pani khan an kap hluma Sakain region Mongyua number 2 police station chu PDF South Mongyua 10 October ni som pakhat zandar som pakhat vel khan vompua bominan baya police pahnian thi Mon State Molemiang khopui miainta ya veng Hintabula Township police station chu October ni som pakhat zandar rukvel khan Mon State MPDF le PDO MLM 10 bominan baya nimin October ni som pani tlailam darli le mi somthum panga khan Mon State Changsong Township ano venga Military Council teruat venglal uwen awapo Changsong Township mi puiveng tupol 10 an ka phlum ti hria tani khin u khua letpan hla piuso thi polami pakhat tha ani Sagain region Suebu district khin u township
let pan hla khu a sipai report pathin dalan piu so thi polami mi hriat lo tak kumsom thum pangami u khimang thuna chu october ni som pakhat zan lam khan tha ani thu tol chung mi te ne atanga hria tani zan lam dariat vel khan let pan hla khoton tir lama bial ko tlanga tha ani ti in tol chung mi pakhat chuan soya u khimang thuna hi khin u miau ma police station alu chuak thin le police house sum le paya tanpui tu ani angin military council hnuai om piu so thi pol sipai training chuak ani thu mingsiat lo tol chung mi pakhat chuan asoi boka khin u khuwa om mi pui veng hem tu pol to chi muai hau pol chuan u khimang thuna chu an pol tha ani thu le dalan somthum pathum an da thatna ni thu an tar langa khin u township a military council sipai te report pathin kok tu dalan te chu tha ani deuh ranga october ni sompo khan sipai te chanchin rol ruk thin pakhat tha ani ba ka June thapo khan chutianga chanchin pathin dalan le piusothi pola soi mi pani ta chu da thatan lo ni to thu tol chung mi tanan soi ani military council sipai ta chu mi pui veng hum tu polin rampum huwa pa an baina salhea sipai ten thi ba ka teng te po an ti chiat thu hria tani sagai region pale township october ni som pani jinglam darli lem ni somnga khan cho lama tangaron chuak military council sipai motor somni pasari injui chu ong no khuwa le tape kong kho inkara pale mi puive hum tu pol sipai ten bom manginan baya sipai motor pasari target a nain pali anti chia sipai tam takan thi thu hria tani sagai region ayaro township chunga military council sipai ta chu october ni som pani jinglam khan ARA ayaro army 10 voihni bom manginan baya jinglam dar nga le mi somthum vela ayaro lamatanga local police officer motor pakhat le bike ta chu parami le chiapin hla inkara an lo boma jinglam dar sari vela daina motor le motor dang lo thlen bel ho chu bom mang bokin an baile a daina motor chunga chuang sipai then khat chu an hliam ti hria tani mandalay region nuathochi township a nimin jinglam khan township general administration office le court office chu ti puania mi pathum an hliam ti hria tani Mon State Chaithong Township a October ni som pani jinglam dar som pakhale mi somni khan chaithu kholamatanga wo kholamakal sipai motor injui chu chaithu revolution force KRF 10 bom mang bokinan baya chuta chuan firfiak sipai som pathum thi in pali chu hliam na takan tuarti KRF thu chu a tarlan ani Mandalay region Chowparang Township a October ni som pani zandar rukle mi somthum panga vel khan township municipal office chu bomania silai me pu thompo om zui thu hria tani sagai region mongyua ye u kong pui ba dong ko ya october ni som pani khan sipai teng pakhat chu boma bayania achia zui thu hria tani chonudar kharle achan vevel po khan dipe yin atanga ron le sipai teng pani motor lian pathum in zui chu teng ke thon thlengin bom manga bai ani thu hria tani iyawari region patain township a tual chung mi te veng hum tu pol PSTF sipai ten firfiak military council ta maitel tawar chu an bom chiat thu hria tani Magwe region Yejacho township october ni som pani zandar kovel khan Magwe region Yejacho township chi kan kholom om military council sipai ta maitel tawar chu hal chiat ani thu Yejacho PDF 10 thu chuan siamani kong siam laya kap lo turin military council 10 matupi khochu an aw min dat le matupi kong pui inkara kong chia leimin siam thatlaya kap lo turin military council sipai 10 loudspeaker in nimin october som pani tlailam khan an auti hria tani tol chumi pakhat soidan chuan min dat le matupi inkar kong leimin chu kan siamang min kap su min ka lo chuan kaini chuan engtin ma kan tilawang cheu min ka lo phot chuan khochunga po engma kan tilawang veiwa na tan liaw lewa kong siam mai kan ni ti in zan khua in matupi khopui chung fangin loudspeaker in an au ti na soi ani falam khopuya sipai motor somni pakhat le teng pakhat nimin october ni som pani tlailam dar hni lem ni somnga khan kalemio tangin aluta motor pathum te chuan reson an phura motor danga chuan sipai an chuanga sipai motor te hi falama wan kautlang chung sipai mual an luta lungbang khuwa tangin nimin khan motor somnga chuakin motor dangpo an thlen ve thuai rin ani president Owen Minachu ani na tanga bang turin sipai ten norlui ma se thi thlenga ban lo tur thu asoi military council sipai ten February ni khata thunein an la khan president Owen Minachu manin
hrisel na chuan lama ani na atanga bang turin an nor luiti president chuan vain lama code na soi chuak ti hriat ani October ni som pahnia ne piro special court room a criminal law section zanga panga b manga thu boy siam sakani chungchanga atuar tu le thuratu president u win mina thu zofian ilain president chuan mana to lai boruak asoi chua thu a ukil ten an soya a ukil po in u win mina chu an zot tana thuratu anga thu zofiania an thu zofiana chuan engtik nia man ngen ni ti le thil ti sual an nei lo thu te soya chutia soi chuana chuan February ni khat sang ni le somni pakhat jinglam dar nga vela manani laya sipai general tu emo pani lo luta a hrisel na chuan lama president ni na tanga innuk dok turin an thila ma se president chuan a hrisel na thata wangin a innu do thailo turin a changa chuta anni chuan ngai tua thale tur le mimaltan po tharlo turan sila ma se u win mena chuan a innu do thailo thu le mimaltana poidon ani po a thi chil mai tur thu a sila chubaka uwin mina chuan dan angain kalangaya thunai na latur in nilo tia soibok thu ko chu silani tinan soi president uwin mina chuan he thu boy chungchanga NLD Center Working Committee lisa mingchuan wangmaya thil sual ti anga inpuna chu omzia nei lo thu le fin fiana omlova inpuna mai ani thu a sei chuak bok ti hria tani sarkar akhing tu lam ukil chuan zona a uwin mina chu CRPH NUG le PDF polte dinan ni thu sia em PDF polten rel kongte mipui omna munte bomin mipui venghim tu sipai da chu ral thuam manginan baya poi soilo sipai report pathin te po dalan tia puin an thatbok ti sia em tina zota ani chuan man tok le khungsan ania wanga hriat lo thu asoya chutianga in puna zona then khat zoni le don chuan ukil pol lamin an pom lo thu sei chuakin anti top tir ti hria tani October ni som pani ko ni chuan pi Aung San Suu Kyi uni nian apuna natural disaster law section somni panga manga thu boy chu ko tin thu puitlinga ngain angai tua chunjom zel don nge ti chungchanga le lama thu soitu ta chu ko ta thelu ani thu hria tani bok LIB panga imma battalion IB somruk paruka tura choi moina la sergeant zue ma na chu CDM lutin mipui lama tang Firfiang Military Council LIB panga battalion somruk paruka tura choi moina la sergeant zue ma na chu CDM lutin mipui lama tan thu mipui venghem tu polamin thu chu siamin an tarlang Military Council kalsana mipui lama tangta tura choi moina dongpha sergeant zue man anga thiamna le theina nei sipaiten mipui sipaite bepopin Military Council an kalsan thu le LIB panga imma battalion somruk paruk atanga tura choi moina dong phachin sergeant zue mana chuan mipui venghim tu sipaite lama tantak thu PDF lamin thu chuan siamani PDF lam chuan sergeant zue mana chu asahimnan mun him laman hruai thleng toa amamo eile in turte po an pek zel tur thu an soi ani chuti rualin ani ang choi moina bik dongin dikna tana mipui lama ron tangani chuan sipai chung kuala om sipai unaw dangte po in arang thai ang bera tal chuakin mipui lam tang turin PDF lam chuan an fui ani September tha tang khan mipui lama tang ta CDM zom sipai da chu sangkhat le zanga chuang anam to thu hria tani India Mizoram State Sangawa Autorickshaw taxi ni khatlo zongjong chu Myanmar ral tlante ta na hlan ani Mizoram Sangao district chunga civil sub division nuaya Autorickshaw taxi khaltu ten anni khatlo chua zongjong chu Myanmar ramatanga ral tlan India ramaron lutte chomdol nana pek vekan tum thu hria tani chu Sangao district Autorickshaw association kaltlanga ruam manni in October ni som pakhat jinglamdar ku atanga tlailamdar li thlenga Autorickshaw sompanga te service na tanga hlo chua zongjong chu Myanmar ral tlante ta na hlan vek ani tur thu tual chung chanchin bu chimthli chuan atar lang ani chu paisa hlo chua zongjong ta chu ral tlan hmuna amamo tak te tan Autorickshaw pol IO 10 amhuna kalin tanpuin an hlandona ma se he tanpuina paisa fai an pek tur hi engza chiange ani hriat alani lo Sangao district lama chuan Myanmar ral tlan refugee 10 civil sub division nuaya Autorickshaw an mangani chuan amanza turatanga za somnga chi an pek anga ithu chimthli chanchin bu chuan atar lang boka
Mizoram lama Myanmar ram lama tangin raltlan ron lut deuh rang ma se central sarkar lama tanga tanpuina chu engma mu alani lo thu raltlan tanpui tu pola tanga sia tani Mizoram politics party Sakhopol Mipui Pol Zirlai Pol le Zaithiam Pol mai baka mimal then khatten an thai ang tok zela tanpuina ngai tu sakin Myanmar raltlan te chu chom dolna la pereng ani Military Council siam chuate TNLA Polin ti chia in zuar to lo turin ming an sign tir ta an National Liberated Army TNLA Pol chuan uncontrolled area Military Council sipaita thil siam chua products ho chu leilo tur le zuar lo turin dor sang sang omte an ti chiat thu le chutianga zuar to lo tura dor nei tu ta ming an zia tir thu ria tani TNLA Pol chuan Military Council ten thunei nan lak nuwa an thil siam chuate dora da le lei chuan khap thu chuan siam ngala chung sipai thil siam te ethnic armed group control area baka Myanmar rampuma mi puiten leile zor bansana ensan vekturin mi zongjong an som bokani dan lawaruk chua parau thingzai ton som YDF thilin ten anman Magwe region Kangola matanga trak pahnia phur dan lawaruk chua parau thingzai ton som vel chu October ni som pahni jinglam dariat vel khan yo defense force thilin chuan loman sakin anda that thu an sei chuak ani chung tak rin hel om tak pani da chu endik an ni hnuwa parau thingzai sa ton riat le tak kerian nei pakhata parau thingzai sa ton riat vel thoru chuakin an lo phurti YDF thilin Pol chuan an soya chung tak motora chuang le akhal tu mi pali da chu tile to lo tura warning an pek hnuwa chuan nia thingzai nei tu beraro chu pakhau ku khuwa om u angkulat ani thu YDF thilin Pol chuan an tar lang boka tun hnai hian rambuai le sarkar mu mallo wangin Myanmar ram chunga thinglu tak tak ta chu ruk chua ramdang hal chu atam to hle a heng ram chunga thingchang sakhat tha padau le singling thingta chun man tam to hle a Myanmar rama chuan singling hi thingchang le fit thabera ngai ania adota chuan padau thing hi thingchang sakhat thabera ngai ani bok London le Lucky Strike secret siam chona khol ti to pani Myanmar mi pui tamjuk thin London le Lucky Strike secret siam chok tu British American Tobacco Myanmar Limited chu kharani to thu na thok tu te na tanga sia tani he factory hi Lainta ya township weng number sompali Swetan Luen Industrial Zone om British American Tobacco Myanmar Limited ania he factory tanga secret siam chota chu Kent London le Lucky Strike ten ni he mai zial secret siam chona khol factory khar chungchanga staff pakhat chuan factory kar chu dika chuti rualin siam chuale zor chuana distribution lam thlenga ti top vekani October ni rukatanga khartana ni tina soi company lam chuan na thok tu te lo lak tur la bang chu October ni somni ma nge ya pek chu an tum thu chuan siam to a chutiang bokin agent te le athal tu te chu British American Tobacco Myanmar Limited chuan October ni ruk sangni le somni pakhat khan anthil siam chua le hral chua zongjong te anti top thu hriatirna an lo pevek to ti hriat ani boka Kent London le Lucky Strike secret chu Myanmar ram chunga mi pui ngai nat le hral chua tamber thin ni ma se Myanmar politics chiang lo le har sarna chi sang sanga wanga ngai po o zo lawan kalta ka wangin Myanmar ramatanga anin thiar chu angai tak thu sumdon na lama mi thiam pakhatina soya British American Tobacco Myanmar Limited hi kumsang ni le sompathum July niriat khan Myanmar rama hontran ni in IMU Enterprise nena collaborate ta thok company pakhat ani chutiang bokin ram somthum paruka retailer zor chuan ha thok company pakhat Metro Wholesale Myanmar po in October thatopa cholan tum thu September thla khan thu chu alo siam ve boka Myanmar ram chunga COVID-19 buaina le politics lama buaina wangin kumsang ni le somni March thla atanga kumsang ni le somni pakhat September thlasung khan ram chunga thil siam chuana factory zali somli paria zet chu kharani to thu Ministry of Industry Department atanga sia tani Khayan khu a administrator somnga parukin bana lekha an thelut to Rangoon region Khayan township administrator in nu do tuma bana lekha thelut to te chu October ni sompani dar som pakhat thlengin mi somnga paruk ani to thu twal chung mi te sin siana tanga sia tani Khayan township
khochung veng som pathum le khua somnga paruk omin administrator somruk le pakua omzinga somnga paruk chuan banan thelut toa chu wangin township in rel bolna le in opna za somriat pakhat vel chu atop vek to ati thaya military council lam chuan chung in hnuk dok administrator ta chu mun ruak no kha tumin ruam manna lo siam ve mek ti sia tania tundin hmuna hian khochung veng number 2345 le sompahnia administrator te io tur an ruat fel toa veng danga administrator tur te po ruat le tumin military council chu a in puacha mek ti tual chung mi tenan soi khayan pdf pol chuan administrator te chu ni sompanga ma a in hnuk dok vek turin warning a petoa chu wangin tun hnaya an in hnuk dok ta sup ti sia tania october ni sompahni po khan veng number khata maitel ta war bulle forest collective check gate bula voi khat ve boma puaka ma se tu ma thi le hliam anam thu ria tani lo ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye